chasa anu an say NDC for Ayawaso we so buburo hwe nkwaso say panimu bi pode no so me ye party ma frɛ nkrofo so momra polling station na branch for momra na mo eto no yema na no hu say Dumelo na maka Dumelo be kosa akosa na Ayawaso we say no ha ho wo be bregu keke me ma me say usika wa because wutimi nua cabbage enua kakaduro enua niema now so akoton wia na da ba constituency enema Lydia on emwa wo kosa na wo di second poye ko hono so ko primaries na lose Ayawaso we so be win primaries abe lose election wo be kire rough but they say Lydia no so mu ya forget why take kitagire e ko di constituency for do kura ma pato eti the make an say John Dumelo ba bia obi ancha kese ko ma wo ni jam na so awu enu akufu ade so be jam you so we akuyen wo kura mu tete ene osi we how akum say won san ko fa Greek hwan pipi mu pa how wan san ko fa Greek nka ho wo be kan ko si how afa ene how so afa Michia no against what taking in was sheni kambu hawa ano wanwa baby otino ya de mane so sade amadia aka ho ko wo be ne de wanwa what man say enti akufu ade be pani wo so de akwa me yawu okram sa poso wo be jemu ne nipa wu be brawu NDC for wu NPP for no nkodi ku for side no ala am sa de fa wu ekom nko a wo wi no busa se enkrofo dada no mo hifa doctor na no mo so kwad ne wo hifa ebedi ansam jobedu ansam squad no mo hi omo nyina akadem kojo mpia ni bade so shenika otinika wa shenika tene valanda so oti ase wo be japo so be gemu ansa no be gemu no na kwadu atiagu fom na nya de ketwa so de kan ne se yes send this for ni ade masa ba bia do na muga enye is sao because mon sheni pa amanne ensantrefo ni bi honma ne na ba akusi kotoko ba akusi as so ko no ko kotoko ni o eso won sheda nyi hani ni ti da bi odidi wo hafo na se ye nkrofo efra enye 1000 enye 5000 no mo di amamu ensantre ni on what the other side wonya na 500 eno so say uye the diabetes 6 month adai wo de wa hwe mugabi hwe bra mo abra wo the other side ediamu na mu giran hwe kwa ye de mo faso mo ebi kodamu ba ebi ya bubi ya tetibi ni nyina chibi ni ade poti na party mpanimfo nko nipa na odi chief executive e okoko board me the example the odi ni no obi di ni no so nza eti so no buankrofo do odi wo boss no obi di ni no na obi di NPP position na wo Ghana na ye di ni nyina NDC for di yesre wo munti osofo bi a ono to no ma no wo bre na da bi am de mi brother be example Kofi Apalu kokodi hoy we di mpo himfa na fi Kofi Apalu so fi voter en kan nya crowd en kono bua ka me say me started last one of the batop me yan Arabic or mutual bano no MPP and NDC politics what is it MPP and NDC typo yes NDC na man to be year this but Edina be share oni who NDC ama but Edina share oni ye eno ha da be ho yeah I say we can tell reconciliation Asante region NDC enu nkwampo ye so who here and who here say discuss after resignation and Akoto resign everybody imu a me no put medical no everybody is wailing yeah and so everybody dey mo ko en ko mo nyende ne dia nya nwanwa Asante region to abana ejato mu o reconciliation in Asante region what about greater the main one no say we come around all the 6 regions omo ko be bia so region be bia okay fine nationwide e dey na see here reconciliation dey na see intia on be come more regions about omo ko national mo nyina ko sorry o ha omo ko mosque omo ko what they say on trans no munye one press conference no mukasa na region bi anfa bi nche botom wo ko local mpo ahwe anu akodi wa ko adam for them ebe ade asembe ba it's too early say be ko the twina ya ka hunja se na NPP die ne ko kan kola ne guo woni mpanifo eguo NPP fo na nyingi cha NDC fo no ala won sem hiya hu NDC chairman woni NPP chairman executive mo nyingi chewe mu na anu ko fa chairman ba ko bai so de ba ko ba gumbi uti uwie uti program no ya sa ko boneti gumbi me catch us say ye mo to aba no mo hwe ni yi a edu executive edu meeting wa hwe nkofo bi ntimi convene meeting no fitamboa u bedu ho na no tie gumbe na wa wo ye u be hu say no ehun o to aba say mo hwe ni yi e say mo hwehwe ni yi nya sa nkofo no so wo nya na ma ne kwa kire bi we advice yanko yanim ye beko yanim gumbe ri abotie wo ya hu say untantie but ko fie na o tie ne baka and about say no Amadu so go chaka se nkoma o Medina ba bia obi an chaka se nkoma wa me chapa go na I will say go this chaka se nkoma area
everybody is ugumbe me nipa na me nipa no me dika show we no start be top na ma hwe nipa kro na odagumbe ni so no ene matie etimi se so de me ma me na ba me dakra na ma wukura metie former woman organizer no Anita di so baby obi anja kese nko man wisdom woman ya sani na tani team o twa kotoko twa hazo twa wototo ne ma party ni konanim obi mu de no emfa hwe ma substance bia ni crocodile tu program de ni panto an ma hwe na matase ma tie anaju program tie den but me hwegum benus enema ewom board ho nsem no makati ko board ne me ne tene se matise mame na salt and light say light and salt me ko hwe na bakwasem no ye ndisi ni nti metimi aka nasem oye dey oye ndisi ni onye ka be remember why obi a di minister we ndisi mu no ya ka be remember good years na ne e ka de wo he na ka de na we na wanya mi ndisi why bi na e PNDC na wana wo PNDC ba no ni NDC abrabe jeje 19 years na jeje 19 years NDC ka ho je fanika PNDC but resign yes letter resign 6 months or throw letter resign here difference no but resign here don't go there or resign here for resign here so 18 months or resign here and say ko fonso ye ndisi mo fa ma no short and light ma me no one result ba bia one result no problem ana ma me no problem jeje 19 years jeje 19 years ndisi wo mo ana PNDC wo before ye ndisi ni ya jatum do say ye ndisi ni jitum because jeje 19 good years no jeje 19 good years no na ndisi wo nya ni nya PNDC ndisi wo bo de munye jo say ye ndisi ni me order me the dabi na asire na ko boni wane ni Ghana you Joyce obi anu adwuma Joyce yes man ka bi cho Anglican metropolitan ye ka twa Anglican metropolitan leader omo ye no enye bi na Anglican ni ye Joyce aye no Joyce you ko jama kurati bojam pamfo mfaka obi anim no papa obi anim no oyi Kenya so bi anim no blasting ho no ono Lydia odi anim enti yentimi you Joyce Sinchenko ka obi asem me Joyce asem na mabeka mame na wa unity no ono a 3 minutes on 3 minutes sa to ban we ntina enu ntina nka Joyce aye wa 7 NDC na MPP na wa ban mu na oni MPP na twabom mo ma yenka sa suban we na wo mo so mo pa bontin forcing mo ho mo nyane yanje mo so yambo nje mo so outside NDC for mo suban no boys o mo na mo ho mo nhwe o mo abontin for mo di matem na mo di sika hwe mo de bia eni ni we di Joyce yourself o board so a pepepe si ya ka tre mo nya atum mo di ya den mo di hwe MPP for eni zo mo nya atum ATS no omo amo build yo mo nya ye MPP for enu tina mo ye party MPP for 30% omo parties as thank you wait to repeat the party bio ye bia Ghana ha MPP for 30% ba and the reservation special me wa catch me ungasa na ko serve o board so na ye boni wo ke saying na MPP for na ye e mo timi nya MC munya mu di musa mu ye program MC for na MPP for na ye mo timi nya bia na eye musuban mo ware a MC MPP for mo to party MPP for e dey language na monte mo fa MPP for nye e den mo ko election 2016 newspapers they publish NDC advert NDC MPP papers unim ye wo mu ntie nyina daily guide na